Hello, jatana phai kaham. Akhe ain mungke babu miska. Day 31 khasnam parawo. Bosikta naisauh mam pandawo ang phai tong. Akhe no jata pharo phai mai sing phet man ba ye hiya no kabo pijau. Akhe chini aro mai sing phet nai tre singer kaham. Akhe no jatana phai aro malai saulai na hiya ang kabo pijau. Akhe khaksa. Hai, ani mukhe koso jiri angse. Ke ang nrobaisa nano kau sirim chumo tongo. Bo Bosikta nairumo bai Bosikta resomo khasnam parabo. Celebrate kau ke program ke na robo. Nano joto phai male phani nano pasayo kharo joto chamo samo joto su nai thonu nai ke na ro aro nano phai male phani nano pasayo khaksa. Hai Zakuro, knai ni horo khasnam parawo Bosikta ni program tonai aro singer rok bangma phainai inkhaina ang ni jerphon thanai je jonpho aro program nam chule male phailai di aro joto malaina khakcha. Hello, joto no klungo. Akhi ai mungke esen bro. Phainai Bosikta ne somoni. Khasnam parao program tonai 31st December 2023. Khnai horo program tonai khasnam parao. Abrawo joto bunai boyang. Now joto no kabo jao. Ingke bahabula no snia pungmayo. Ingke stinai po tungmayo. Phaidi aro joto phayek bolsing phaidi. Ingke tre singer kaham phono tonai. Abro no phaye joto phaine hiang aim khapang bai khang no kabau khakcha joto no. Hi guys, I'm Mungke Kafe Abruse. Final day 31st of Khasnam Para Keha program tonai New Year ni. Inke nang aro joto phaye mai sing phaiman ba e kabo pijamsi. Inke tre chini singer kaham ro phai tong. Aro ba e joto na no phaye aro mai sing e enjoy khele ane ma hinga kabo pijamsi joto no khakcha.